abakunzi babona Films TV. Nakani kanya keza ko kugira ngo twigane. Aya majwi narinde gucuranga ubushize, ndashaka kugira ngo mbanze mbibutse ubushize ibyo twahereyeho twiga. Murabona ko ya majwi n'ubundi niyo nkoresha ubusanzwe. Twiganye uburyo twashyiramo iyi stage EP na solid guitar na sub bass. Murabona niyo majwi nakoresheje. Ndagira ngo noneho twigana aka kantu natangiriyeho nkora kuri senti, kugira ngo nako mukamenye. Ni akantu koroshye cyane kari mu manota atarenze 3. Murabizi ko mu gisirimba dukoresha iyi ngiri na 1 na 5 cyangwa se gutya. Naka ngaka okay, tugiye kubanza kugenda tubyerekana mu buryo buri step by step. Turahera kuri 4 ahangaha. None kugira ngo bivuge gutya dukoresha na pitch bend. Tubanza kuzamura kuri modulation yacu ikaza wenda kwegerana na pitch bend, bikaba biri kumwe ahantu. Murabona ko biri kuri standard imwe byose. Noneho nimba uhereye hano kuri 4 urumva ukuntu ivuga. Noneho kuri modulation ndagira ngo noneho atwereke hano ku ruhande yerekeza hano kuri modulation. Urumva hanga ndi kwikanda ntakoze kuri pitch bend. Noneho ngiye gukanda inote ya 4. Noneho nindangiza nkore kuri pitch bend bita bihinduka. Mwumve ukuntu bivuga. Kuri pitch bend uyikubita uyimanura. Uhera kuri 4 uwayisoza ukaza kuri 1 ukaza kuri 5. None reka tujyane muri beat gatoya yango ujye. Karako ngako. Noneho ku bijyanye na base tushobora kuzakora indi part 2, ariko mumaze gukora like na subscribe. Kaniko kantu k'umunsi nagiraga ngo twigane. Murabeho, bye.